Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan Abelia, iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan Abelia. Adda nobyok, nga manula ang abulan mi, ket naduktalak nga dasabali, akasinsinnarak na. Isu ti rason ti kanayon asaan mi apag kinaawatan. Tunggal aga pa kami, mapanak agtambay itibar. Ket ijay ko anam-am mo ni Jeff. Bueno papagayam, intay denggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Belia. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Agpudno ka kanyak, Mark. Asino di babae ngay mawagkan ka? Ni Mary ka di manan? Agtal na ka man dita, Belia? Manula ang abulan ta. Ngam kastakit din ti pagpakitam. Agtal na ka, kunak. Apay, di na ka dinay ayatan. Asino di kinasaritam iti cellphone mo? Ni Mary, apay aya? Di ex-girlfriend mo? Apay, nagsinubyan kayo ka din? Agpakpakamusta laeng. Unay kamat aya. Pakumusta? Itanyaga po. Kunam kanyak nga in-break mo day jay a Mary. Di ka di makawawat, ha? Unay kamatan, Mark. Apay, ni Mark lang ayat ilalaki. Awan ti rason nga ipilit ko pa itibagikan ko na. Waiter! Ikanak man pa iti may sabote. Ma'am, nabartek kayon. Amang ano niya ti mapasama kada kayo. Sapay awan kadwayo. Ikanak ko nak. Ada kwarta kapag bayad ko. Ay, aguray kayo man, ma'am. Adda ka di parikot yo. Nuanya man day ta. San a solusyon ti arak? Apay, naalasak ka di a tao. Ha? Saan mat, ma'am? Napintas kayo, ken sexy kayo. Apay ka di, ma'am? Apay nga rin ngayon sukat na ti boyfriend ko. Saan ko amasumbatan day ta sa ludsudyo, ma'am? Tinasayat. Agawid kayon. Itikas ta? Makainan na kayon. Ne? At daw mauawag iti cellphone niyo, ma'am. Hello? Hello, Bes. Ayan nun. Itay pa lang ang orayan ka. Abi ang nagpisa ti music ni tayan mo. Di mo iba nga da ka man iti ba? Bes, nagapa kami manan ka ni Mark. Masapol ka di nga ginong ka tunggal nagapa kayo? Sige din, maturog kan. Ayan mo, Bes. Tasukunan ka. Ang mga tanya di mapasamang kan ka. Okay, aklaan ditoy, Bes. Unay kamatan, Bes. Di ka di mabutang. Ada ti lalaki dito eh. Ang mga nanya ti aramidan dagan ka. Bes. Ma'am. Si kaka di ti best friend na? Ay, Uwan. Yawit ko ti best friend ko. Nasaysayat pa, ma'am. Tani, delikado. Nabartek ni ma'am. Tulungan nakman kit di amang irwar ka ni Belia. Okay. Agyaman na ka. Ay na. Agyaman na kan ka. Iti panangas asikasom iti best friend ko. Anyat nagan mo? Siyak ni Jeff, ma'am. Kaya't awan na niyaman na. Regular a customer mi ni ma'am. Isuasan mi abay-bayahan. Unay kamutan. Anya man ang di yung nagkinaawatan ka ni Mark ay ha? Bes, impay ko amin kan ko na. Nga maging gaita. At dapay gayam komunikasyon da ka ni Mary nga ex na. Kat, anyat planom ita. Di mo ibaga akasta ka na yung tar aramidam.
Tapno ibagakan ka, di mo mabalin nga ipilit kan ni Mark ti bagim. Bayam no ti ex na ti pilyan na. Apay, nagkasar kayo aya? Nalaka nga ibagam dayta, besh. Kasana si kati masaksakan. Ay na, Beshi. Napadasak matan ti kasta. Iso nga ron abalbalakadan ka. Ngam di mo mat kayat ti dumngag. Isa makaammo ka. Hello? Kumusta kayon, ma'am? Ha? Sino da ito eh? Ay, ni Jeff Gayam da ito eh. Waiter iti para na ginuman nyo iti rabii. Di na ka din malagip. Jeff? Wan, ma'am. Oy, san mon nga ulitan ti naramit mo iti rabii, ha? No daddo maalalaki ti nangaramida iti kasjay. Amang ano at dandakas na napasamakan ka. Nangalaam iti number ko? Di ta cellphone mo, ha? Nalipatam ka din. In-pa-charge mo ti cellphone mo kanya iti rabii. Okay. Sige nga rod, ma'am. Kinumusta kayo laeng. Naganan at kakanayon. Okay. Bye. Faye, kayat ko ti agtambay iti bar. Agtambay? Wano kayat mo lang makita ni Jeff? Apay, saan ka di amabalin? Nasaysaya at pay. Iti kasta, maka-move on ka matan. Awan mat nga rod serbi ni Mark. Jak pulos nakita nga intulod na ka diti kondo. Masapol ka di nga itulod na pay aya. Ay ayatek ni Mark, kat maawatak no anyaman dagiti pagkurkurangan na. Ay ayatan na kamatla ka di? Amangan no dayta jay kunada one-sided love. Grabe ka mo't, besh. O, apay, saan na pud no? Agsagana kakit din, tagrubwat kan. Tamapantan, besh. Hi, ma'am. Oh, Jeff, kumusta kan? Nasaya at mat. Da kayo nga, ma'am Belyan. Kumustan day ta puso yo? Nasaya at mo, Jeff. Pasensya ka na, no anyaman dagiti na ibagbagakan ka idi. Awan parigot, ma'am. Mawatan kayo. Agyaman akno kasta. Ika na kami man iti dua bote nga arak. Ha? Oh, apay. Di kagdanag, takadwak ti best friend ko. Okay. Mabitla nga rod. Urayan da. Ika nakmampay ti may sa bote nga arak. Nagpipintas dagiti customer mo ita, Jeff. Sino day ta lalaki, Jeff? Iso ni Paul. Best friend ko. Kanayon mo't lang agtambay ditoy. Tunggal day off na. Kasta ka di? Belia, agawit ta ka din. Nagpintas, hindi takadwang, Belia. Bastos ka! Bastos. Awan mo ti mading ay naramit ko kan ka, miss. Ti ko naklaang, napintas ka. Hanya itano na pintasak. Agtal na kayo, kuma. Aduti customer nakakita ka na kayo. Tinasaya at umalis kayo ni tilamisaan. Di nakarutig ka man Kabalak pa iti bagik. Kung nagtumit namin, masapol mo titulong ko. Nasakit ti bagbagi ka. Tsakpay kat malagipan no kasano anak kaawidak. Nakaraing kamat gaya man. Umay kanta mangantan. Itaman ba nasapa ka anariing, Beshi? Katuan Naragsak ka pa'y. Nag-text ka din ni Markan ka, tapi naragsak ka. Awan bibiyang ko kankwana. Apay nga rod akas na tiisam mo. Malagi po ni Jeff, Besh. Jay waiter, jay bar nagtambayan tayo di rabi. Wan, apay ni Jeff. Nag-text itay. Kat, iso ka di tirason no, apay naragsak ka? Amon, Besh. Gwapo mat ni Jeff, anya. Di mo kunaan nga agayat ka kankwana.
Hello? Kumusta kan, Belia? Nabayag di kayo may dito'y bara. Likliklikan na ka di. Saan mo, Jeff? Busy akla ang ita. Mabalin ka di ngag-date ta. Ha? E-text ko, no sa dino ti pagsabatan ta. Sapel ako matomay ka. Sige. Agyaman ak tayo may ka, Belia. Awan anyaman na. Mailiwak namin kan ka. Ken kayat ko nga ibagay ti personal. Akayat ko ti agaram kan ka. Well, awan mo't dakas na. Awan ka di ti agungat. Iti damo apan nakakita kan ka. Addan na idumduma na riknak kan ka. Italangan na daanak iti gundaway amang ipod na. Amom, guwapo ka matkat. Ada trabahom, kan narespeto ka pa'y. Ngam, Saan ka pilitin? No awan mariknam apanagayat kanyak, Belia. Ngemang namnamaak. Adumten to ti aldaw, ama ayat nakmat. among besh. Damdamagan ni Jeff, numabalin na ka nung arman. Impod nung katikan kwa na ti may papan ka ni Mark? Saan? Tiimbagak laang, kat saan pa'y anak ka move on. Amumat, aging gana itakat, ni Mark pa'y laang ti ay ayatak. Ay na, adday ta ka manan. Apay aya nga ikamat mo ti bagim kan kwa na. Kat sabali nga rod ti kayat na. Ay na, tinasaya at nga aramidam. Ipamay samt atensyon mo kan ni Jeff. Jack kayat amang namnama ni Jeff. Ngam, Jack mo't kayat aliklikan na. Among, Beshi. Itapay laang agpilikan. No asino ti rumbang ayatam. Ngam, mang namnama akpay laang asublyan nak ni Mark, Besh. Kat, apay nga ron nga intulok mo nga agaram ni Jeff kan ka. Agyaman naktin may ka, Belia. Pasensya kan Kadagiti na ibagbagak kang kaidikal labas. Sapay ko ma, tamapakawan nak. Nabayagan anapakawan ka, Mark. Ay ayatan ka. Kat pangaasim. Ta isublita ti sigot. Agpay sukad itay tanga ibagbagam, Mark. Juan, ikarik asaan ko nga ulitan ti inararamid ko idi. Ay ayatan ka mat, Mark. Kat agyaman na, tanagsubli ka kanyak. Asino ti umawawag, babe? Ni Faye. Mabit lang tasong batak biit. Okay. Hello? Ayan mo itabel ya. Di mo matrireplyan na giti text ko. Kadwak namin ti Markadak. Ag-text saktulatan inton makaawidak. Okay. Agananat ka nga Belia. I love you. Sige, bye. Anyatin baga na, babe? Kwa, sinaludsud na laang no ayan ko. Faye, adakon. Apay adi mo replyan na giti text ko ken ka, Belia. Jeff, anyat aramidam ditoy. Sungbatam ti saludsod ko, Belia. Nagsinubyan kayo kanin kini Mark. Saan? Sigurado ka? Apay ka di. Apay nga inarakop nakmatan, Jeff. Mabuti nga, Belia. Amang ano ibatin akon. Nagsinubyan kayo kini Mark. Jeff, saan ka pa'y a boyfriend? Kaya't ka di asawan day ta. Ngaging ka itakat ni Mark ti ay ayatam. Pasensya ka, Jeff. Nukas na nga rod. Agananat ka kanayon, Belia. Maawatan ka. No day ti desisyon mo. Mariknak mayat. Pagayam lang ti pangibilbilangam kanyak. Kat idaw dawat ko. Asapay la kuma.
tanaragsak kayo kini Mark. Faye, nag-deactivate ka din ni Jeff ti Facebook na? Awan mo't namin makita ka post nan. Kastamot asaan akon ang makachat kan kwa na. Ha? Ni, saan mo at Belia? Adamat ka ipopost na picture na. Ha? Kita akman? Ala, ang mga in-block na kalaang. Ang bye-bye amo ni Jeff. Iti kasta, maka-move on ka matan. Nasaktan ni Jeff. Ngamin, nang namnama. Besh, mailiwak matan ka ni Jeff. Kasano nga roda ni Mark? Makiwin na swasakon ka ni Mark. Saan ka di nga arapaap mo idi nga agsinubyan kayo ka ni Mark? Belia, Fay, anyat raramidin nyo dito eh. Ni Jeff? Nag-resignan ni Jeff iti trabaho na. Katiko na, agabrood ka no. Awan ka di tinaibaga na kada kayo? Awan mo tinaawat ko at text manipod ka ni Jeff. Kan in-block nak pa iti Facebook. Belia, waya-waya amo ni Jeff. Kaya't nati makalipat. Isuan nag-resign. Kan nagdesisyon nga agabroad. Mabalin ka di apakibaga ka ni Jeff. Mailiwak unay kan kwa na. Pasensya kan, Belia. Namnaladaw kan. Kaano ka di man ang nagsubli ni Jeff dito ay? Kaya't ko ang makasarita. Belia, panawon laang ang ti makaibaga. No kaano ti panagsubli ni Jeff. Tinaudi adamag ko. Kat flight 9 ton sumaron a bulan. Ano niya? Nakiwin na swasak nga rod kini Mark, ta saan akon anaragsak akas iti sigod. May sa atawan tinapalabas, sipod nagabroad ni Jeff. Ngem awan komunikasyon mi, ta imblock nak iti Facebook, ken nagsukat meten iti number na. Aging ga ita, namnamaek nga addan tuman aldaw, nga agkita kami kini Jeff. Alakastan, ket agyaman nak iti kay panangidrama, iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Belia. Belia pagayam ko, agyaman nak iti daytoy apakasaritaam. Naamiris mo ang napatagayam kan ni Jeff. Ngem tidakas na, addan iti adayo a lugar. Ala, sapay la kumata agkita kayo pay. Tay kunadang ruden, no da kayo tinaikari para iti tunggal maysa, dumteng to ti aldaw, ngagsabat tumetla ti dalan nyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Belia, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag na oras kada kayo amin.